Murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'ibisanzwe n'umukobwa wanyu Nene. Niba uri umusangwa urakoze cyane kuba wongeye kugaruka, kandi niba uri umushyashya ntibagirwe gusubscribinga, kureba ino video ukarangiza no kureba izindi, kuko hano ntago waburamo video imwe cyangwa ebyiri cyangwa zose zikwigisha utuntu n'utundi cyangwa entertainment tout simplement. Rero ndatangira mbabwira umwaka mushyashya nanone. Kumva nariyemeje kujya mbabwira umwaka mushya mpaka janvier irangiye. Wumva we mubabaje nyine ubwo yihagane rwose, mwaka mushyashya tuzawurye ntuzaturye, harya ngo iki ni ikira tuzagurye nikuzatu ubundi gushaka kwigana inyogo ariko ndikumva byanze. Mwaka mushasha, mwaka mupyagala, ni wanene, ni waneza, reka duturike. Azaguje ntiguzamuge, usharuka, uzaguje rwose. Mwabonye ku mutwe w'iyi video rero, uyu munsi ni vlog. Okay, ndabizi nabonye abantu benshi mutakunda vlog, ariko mfite vlog ebyiri, no kuvuga ngo iyi ngiyi nikurikiraho. Wendi vlog nkaba nzishyize kuri pause, maybe nkabanza nkareba niba muzazikumbura cyangwa niba abantu bazikunda bangana gute, ko nabonye abantu bazikunda ari bakeya. So yeah, let's get to it. Reka mbaka intro gatoya rero. Iyi ni ya vlog nari nababwiye ya anniversaire yanjye yabaye le 31 décembre. So mu ncamake yari anniversaire nziza, byagenze neza. Vibe natangiranye uyu mwaka rero. Nge rero bijya bintera umujinya kuko umwaka nyine w'abandi bose n'umwaka wa anniversaire like bizira rimwe bikurikiranye. Urabona ubundi umuntu yagize anniversaire ye ngatuvuga nko mu kwa gatanu akavuga ati okay nujuje imyaka iyi niyi, ingamba nshyashya, maybe ibyo ngomba guhindura, ibyo ngomba gusiga n'ibiki, then umwaka warangira akaba afite n'izindi. Rero ngiye ibyo byose uko ari bibiri ngomba kubigirira rimwe bikurikiranye, hari igihe bindemerera. So akenshi kuri anniversaire yanjye mba numva ndi depressed, mba numva mbabaye, mba numva ntishimye. Iyo ntago ndabisobanukirwa, none bikongeraho ko aba ari like ngo umwaka mushya, abantu benshi ntago bajya bibuka anniversaire yanjye, ubwo mba ndaho nyine nanjye ndi umwaka mushya ko mutonye ndi kuvuga anniversaire yanjye ndasekeje. Anyways, impamvu ibyo nayo mbivuze nuko kimwe mu bintu niyemeje gusiga muri 2023 ni ukuba hari ikintu kiri kumbangamira kimbabaje, nkaba mfite ubushobozi bwo kugihindura hanyuma nkicara sinkihindure. Ibyo ngibyo ndabisize. Ikintu kizakimbangamira cyangwa kitameze neza nkabona mfite ubushobozi bwo kugihindura, ngomba kuzagihindura. Niyo sura rero natangiranye 2024, aho kuri anniversaire yanjye narumvaga mfite depression kuva le 30, decidinga yuko ngiye kubikoraho ikintu. Ntago nzongera kwicara kuri anniversaire yanjye ngo mbabare ngo ntegereze ngo abantu bankorere surprise, ngo bangurire cadeau, ngo bankorere ibingibi, ngo kugira ngo njye muri mood nziza. Ngiye kuzambyikorera, undi muntu nabinkorera bibe biza ari inyongera. So situation ndimo mbona atari nziza, nshoboye kuyihindura, nzamita nyihindura. Nicyo cyemezo nafashe rero le 31, ndavuga ati uzi n'ibindi ntago ndi bwicare hano, ngiye kugenda Vancouver. Hari event y'abanyarwanda muraza kwibona, nahuye na Safi, Madiba, nahuye na Frankie jyaho ndi mwene wayo, nangana nawe nsigaye menga out n'abantu nyine baba star, you know. Uyu mwaka ntangiranye ubwibone, Imana mfasha. Anyways, nuko nabitekerera bati aho kugira nicare hano agahinda kanyishe mbabare, ngiye kugenda ngewe nshake ahantu hari fun, ngiye gushaka ahantu hari ibyishimo, ngende mbyihereze. Nuko nagiye nigurira na cadeau, niguriye parfum, nigurira n'ibirombe. Kadafini wita amashanete ngo ni ibirombe. So nigurira n'ibirombe, naguze akashanete. Ntago ari ngombwa ko nza hano ngo mbiyemera ngo mbibereke, ariko niguriye gift nziza nshaka, nakwifuza ko undi muntu yangurira, ariko kwa ko ntazongera kujya ntegereza ko undi muntu ampa ibyishimo. Ari njye ugomba kwishakira ibyishimo byanjye
narashogoshe ndagenda ndabyigurira ubundi ngenda no muri event y'Abanyarwanda gushaka fan. Rero mukomeze mukurikira ino video umva nagize fan bandemeye umunsi barandirimbiye muri event abantu bose bari aho ngo banshyira kuri podium. Ibyo ntabwo nari nabiteganyije ariko nyine nanjye numvishe ndi umuntu abantu bose bari kundirimbira. Okay, ndanashimira my friends and my brother bamfashije kugira umunsi mwiza, nibo bagiye gusinicinga bari kuvuga ngo ni anniversary yanjye, ubwo Frankie aramamagara ari imbere arandirimbira. Uri kumva ukuntu video iri kuba iryoshye, mukurikirane rero uko yagenze. Wow, latecomers, how are the bones? Kugenda koga muri iyi nyanja Look at her. Uriya musaza ari kutureba like, why are these people late and walk? Yeah. Yeah, and it goes at 7. Oh. Yeah, they can. So imodoka zinjira hariya zikajyamo hasi. Ni kinini, abantu tukinjira hano hejuru nene. Reba nene. Ari kunywa energy drink. Tugiye mu birori. Mbone neza imodoka ziri kuza. Yeah. How do I do that? Amazi hasi turi hejuru. I'm an influencer. We're still turacyari muri Noheli, as you can see. Candy can. Zino gift zose Fiete yazinguriye. Because we... What? For 5 minutes bigenze gute? The 2 blocks, but this place is too big, I guess. Nahise ngo kwambara usandi gukamera. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. As if all I have is you, then I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Wow, mugani wawe, it's so small. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away.
looks weird. I know. What are you doing? Are you gonna do that all the time? No, Okay. just the beginning. I always feel weird. I don't like those. I'm afraid ko ninshiraho eyebrows ndi buzica noneho. Because this is perfect. Biracyakomeza. You still got one more spray. Last one, I promise. But then you are spray to my makeup ifata cyane. Like in the Ndashaka makeup ivaho vuba. You know, like you vow for real, it doesn't stay. So in your bronzer, Yeah. ikora iki? Mfite blush. Oh yeah, twashyiraho blush hejuru. Niya powder cyangwa niya liquid? Man, kutambwiye ka. Ntabwo nabyutse nuko mbonye nuze bronzer nkahita nibuka. Nacyo twashyiraho. Sushiraho gake cyane se. So this one goes on top of like concealer to like set the concealer and like bring back the brightness, you know. I could be a makeup artist, honestly. Let that one air. Actually, no. Honestly, I hate this. The thing? It's because you're not used to The it. water thing. I know, it's because you're not used to it. When you get used to it, it's like the best thing ever. Like at least for me, I feel the cream become, you know, dry as the thing dries. Okay, mommy. Do your eyebrow. Oh, blush. Yeah. It's somewhere in here. Oh, maybe not. Is it? Yeah. Shit. Okay, sorry. It's the way face yanjye kuri wowe iri like Like really? But like when I do it after I finish, you know, nobody will tell. You see, the thing is, the brush goes. Okay. uri kwibona njye ndi kubona Yeah. ntabwo amaso yawe nyizeye Lord. ntabwo wambaye marinette. I know, that's why I couldn't see the symmetry of the face. Alright, love. Your turn. Come on, then I'll get one. Are you sure? Ndi kubona hano hari nyinshi kurusha. Bro, it's blush. By the time we get there, we'll be gone anyways. Windows down, scattered clouds. It's almost midnight. Amasaha yanjye yo kuba Sandrine arahita ashira. Aya Sandrine mu gitabo cye mu cyongereza. Sandy, I don't even know what it is. Cinderella. Cindy. I told you last time. You know I'm Cinderella. I'm looking cute. But after midnight, I'm the maid again. Is your leg on my leg? You think? Your shoe? At least you know. I know you're like a Lucy, you know, don't see you know what I'm saying? What song would you do if I get $1 million? What do you? You're gonna keep it going, right? Yeah! Okay, let's do it. You ready? Yeah, I'm ready. You ready for this? Yeah, let's do it. Let's go. Yeah, let's do it. Yeah.
everything and nothing at the same time. Happy birthday. Alright, so we're gonna sing happy birthday to you. Let's go. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday, dear Irene. Oh. Happy birthday to you. Oh my God. And guess what? She gave away from Victoria to support the brothers. And of course, Safi Madiba representing. Happy birthday one more time. And call me for the cake, eh? Call me for something. I can buy one. How much is it? Brother, let me tell you something. So I just checked on my Interact and somebody sent me $1,000. Can you imagine? Yeah, $1,000. Yeah, somebody sent me $1,000. Scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades.
is our fool.